Kirinde giki kinene kia andu a MOLO gikinyitie guku gwikira wira kuna ati Lucy Waithira uria ni wa ukuru wa miaka 33 kuma mwena wa MOLO kaunti-ini ya Nakuru oragitwe ni muthuriwe na njira ya kurengwo ngingo na banga undu uria utigite muingi wa guku na kimako kinene. Alikuwa amekatwa shingo na kukatwa mdomo inashikanishwa. Kwa hivyo wazee alikuwa amekatwa na panga ikaachwa hapo chini. Na nimesitikika sana. Kwa hivyo nyinyi wazee, mtu akikosana na mwanamke, muondokee aende kwao na wewe uende kwenyu. Hiyo kitendo imefanyika mimi sijaiona. Nasikiaga lakini kwa leo nimejionea na macho yangu mbili. Kurerikana ati giko giki kiumanite na ngucanio iria ikoretwo ho yake mucii gatagati ka area ya na mbere ya Waithira oragitwo muthuri wake ni arambite kumumagaria onginya wira-ini gwake haria atumagira andu njwiri ona gutwika arahithite banga nguo-ini ciake uria aracokire kuhuthira kugera ngero ino. Inaweza kuwa ni mzee wake ambao alikuwa anagombana na yeye ambaye wamebishana na kisha baadaye akamuua. Kurerikana muthuri mwiki giko giki arahuriire nyina na mwari wa nyina na mutumia ucio na kumera moke mekire wira giko kia njuragano na thutha-ini arahoria thimu na ndaigana kuoneka ringi. Giko giki kia njuragano ino gitigite aikari a kaunti ino na kimako na ningi magakumithia eki a ngero cia muthemba uyu na kuga ni mabatie gutacukirio makinya maruru ma kiwatho. Ningependa kutoa wito kwa Wakenya ya kwamba kama mtu amegombana na mume wake ama bibi yake asichukue hatua ya kumuua, bali waketi chini wasikizane ama waachane ikiwezekana. So ningesema watu wapendane na wavumiliane. Na tutaki kusikia kisa kama hichi ambacho kimehuzunisha eneo letu la MOLO siku ya leo. Aikari no mathiite na mbere na gukumithia ciiko ici na kuga gutire mundu ubatie kuoya watho moko-ini make hindi iria ngoete ici cieyumiria na handu ha kuragana endwa mabatie gutigana hatari kuguraria umwe wao. Na hiyo kitendo imefanyika hapa MOLO ni kitendo mbaya sana. Tafadhali wazee, mkikosana na bibi zenyu msichukue sheria mkononi. Sababu hiyo maneno ya kuwa mama ni mbaya sana. Mkikosana kila mtu aende zake. Hakuna mwenye alizaliwa na mwingine. Borithi no marathi na mbere na gwethana na muthuri uria utabanirie giko giki guku mwiri wa mutigaire Lucy Waithira ugitwarwo nyumba-ini ya kuiga miri ya MOLO. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Maina.